cruiseru, a ovo je room tour moje nove sobe na novom brodu! Dobrodošli u moj skromni kutak u kojem provodim 99% vremena na ovom brodu. Oni koji nisu pogledali moj prijašnji room tour sad će reći OMG šta, ovo je tvoja soba. Ali oni moji OG ljudi koji me prate od prošlog broda znaju da dobijem sama svoju sobu i da znam da je ovakva soba vrlo rijetka za posadu. Ovo je dakle dio koji svi vjerojatno znate, moj porthole, koji se sad ne naziva porthole nego je zapravo samo prozor. Zato što su mi na ovom brodu dali gostinsku kabinu. Još bolje. Iskreno mi se više sviđa oblik porthola na prošlom brodu, ali ovaj je veći tako da više mogu stati. Upoznajte moju ekipu iz Ushuaie, najjužnijeg grada na svijetu. A patkica se zove Oskar. Njegovo ime ne smijemo reći 3 puta na brodu iz sigurnosnih razloga. Iznad glave dok spavam uvijek si upalim osvježivač zraka sa malom baterijom, zato što kao i na prošlom brodu zrak mi je jako suh, pogotovo kad moram pjevati sljedeći dan. S druge strane uzglavlja od kreveta imamo ovo predivno Lego cvijeće koje smo dečko i ja skupa sastavili. Na brodu, kao što znate, nisu dozvoljeni kućni ljubimci, nikakve žive biljke, tako da iz tog razloga Lego cvijeće. Naravno, svilene jastučnice, to se nije ništa promijenilo. A sa strane od kreveta obavezno imamo neki snack, pogotovo kad se svi restorani zatvaraju poslije 9 pa nemam šta drugo jest. Naravno after sun jer previše provodim na suncu. I ovu neku vodicu za spavanje koja jako fino miriši i pomaže mi da zaspem. S druge strane isto tako pored snackova imamo i ovaj ginger powder koji me spasio 100 puta od toga da se razbolim. Stavim ga doslovno u čaj iako na ovom brodu nemam čajanku, tako da moram ići dolje da se napravim čaj ili nešto toplo. Trenutno je puno ljudi bolesno tako da nisam išla na karnevalski party što je bio jučer. Torbica s lijekovima kad se Elliot razbolio i evo knjiga. Ovo je moj nebulizer koji koristim za pjevanje. Nakon toga 30 minuta ne smijem govoriti, ali jako dobra stvar za glas. I naravno facial masks koji uvijek dobro dođu. A gdje vodi ovaj glupi kabel? Ide u ladicu. Zašto? Zato što se moj telefon čuje bez razloga, samo krene zvoniti i onda me probudi u noći, naravno, tako da sam ga stavila u ladicu da ga manje čujem. Jej! Naravno da sam sobu htjela malo uljepšati i postavila sam ove lampice svuda, a ovo je slikica koju smo uzeli u Valparaisu u Čileu. 2 mace piju vino i doslovno piše vino, prefora su mi. To sam naravno stavila preko neke bezvezne slike. Ups! Upsi daisy! Još jedna bitna stvar da kod glave kreveta nemam utikača nigdje, tako da lampice i sve živo moram uštekati ovdje na radnom stolu. Pored kreveta najčešće imam svoju bocu vode i to je isto jedna od ogromnih stvari razlike s kopnom, da vodu moramo puniti dolje ili na fontani za vodu koja je jako spora ili plaćati vodu. Krevet je iskreno dosta udoban i prehappy sam da uopće imam dupli krevet, to jest 2 single kreveta spojena, tako da ako mi neko dođe ili hoće prespavati, možemo čak i razdvojiti krevete odvojeno. Kao što sam rekla, 99% posade živi u puno manjim sobama, u krug kabinama, na ovom brodu isto kao i na prošlom, na 2. i na 3. katu. A ja sam sad na 4. U ovoj sobi imam čak i više mjesta, veći radni stol i više ormara za spremiti stvari. A ovo je moj zid uspomena koji vam mogu pokazati u sljedećem videu. Hvala vam što me pratite, pišite mi još pitanja i ovo je bio part 1 room tour.